Bwambare Godfrey n'omutuura wa Kyebando omu Runansi n'omu disitulikiti ya Wakiso kandi akwasirwe bwa nyuma y'okushangwa n'emibazi y'enyibano okuruga omu gavumenti. Ogwe atwire naahigwa kandi ekiro kya 40 kimuhikire yakwatwa kubitebya. Harimu emibazi erikutangira omushwija gw'ensiri, dozi zikurenga 5,000, emibazi ya antibiotics erikurenga 35,000 doses, n'emibazi erikutangira abarwazi b'omutwe. Harimu na emboma okukozesebwa omu kukyebera abantu especially abakazi abakuba baine enda. Ebyo nabihandikirweho nteegi n'emibazi ya gavumenti ya Uganda tishemereire kuba neguzibwa. Ogwe abaire aine emibazi etari emwe n'emwe erikubarwamu sente nyamwingi. Omu myaka 6 emibazi erikubarwamu bilioni 40 yekwasirwe kandi abantu barikurenga 100 nabo bakwasirwe. Omu myaka nka 6 yonka kwasire emibazi ya gavumenti y'ibirwa erikubarirwamu bilioni 40 z'esente za Uganda, na aba suspects abo tukwasira bakurenga 100 harimu n'abakozi b'amarwaro ga gavumenti. Hariho kwerarikirira kuruga omu kitongore kya National Drug Authority ahabw'okushanga ngu abantu ba buriijo nibo barikukurra okwejumbira omu kwiba emibazi ya gavumenti. Hariho n'okwebuuza ahi barikugiiha. Ekikukizayo kutangaza n'okushanga ngu omushaija ogwe Bwambare Godfrey tumukozi w'irwaro rya gavumenti niwebuuza ngu egi emibazi yoona nabagiire. Eki tukumanya eki nikimanyisa ngu nakwatagana n'abashaho b'amarwaro ga gavumenti bamuguza ningashi bamuhereza emibazi egi gavumenti ekuba ehiiyizeyo ngu eherezibwe abantu ba buriijo ahabwabusha. Bwambare omu kwetongana agizire ngu hiine obiira mubiikize emibazi ei bamukwasire nayo. Omwana gweta Robinson yali mpadde dangamba dimuvugira bagenda bampatira nakula kuri mukoraki dimuvugira bampatira nakula enaguru nakula. Bwambare naaza kutwarwa omu kooti okujunanwa gashakwa na Good Fatima.